awodi muntintin ma yenua magreb dia betena ho empo ede doctor tape bi a enye ye nana suma ne voice ede ya betum fidie so ebo ehye na horoba kakasa bi a emfa ye de ye kan say said ye wo ye ma afoforo yenua Kofi mama greb ba waje contract ye a wo ye wontwa wani here no mfa mra mbeto ho ode ba beto ho a mwa bia because o brain and yiraba obi esu a angel penini crack I said they've gone to see and assess the thing oko maniska Ibrahim mama amaniska na mo kwasiafo nipa na obeya de mama no na ne ho ata o ka say come and show us what evidence. Are you mad? This is stupidity at its highest point. Esa na me boil it nananum dia na mo ho no e bisa se omo twa videos ana they should delete omo patch omo video ne mba out any mom reason tiana omo bisa those questions be said adiwe buapayo almost I don't to the born meeting idea I can confirm say buapayo I can really confirm say buapayo because o share a branch here no obi na be frɛ Kofi Adoma say omra nti nipa no your cameras reporters be na omugina but o be frɛ Kofi Adoma nko a say Kofi mra na nana mo ba obi gina ho pe a branch ni di kan ba na chi no o kurati you no o di kan ba na chi e no sa call back and also back to baby Kofi Adoma onye gina epe na auditu no eto ne show there sa usutu. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, I Xposed GH. Bambros is the name, baby. I will be able to check and say the mouth. Subscribe, edit to pronounce Akabi. Kofi Adoma, Kofi TV. Baby Odano, and yet, Yamampa Yamano, because reports are in your HSA. Gradually, he's becoming blind. After all the expensive hospitals I didn't know, it does not look good. Now, when Adom TV, interview one of his team members, no part say, baby a Kofi Dano, and yet, na ayete se eye boapayo bi na nkofo bi etutuo ni se ya pese ye se Kofi bi e di aboana na medical kai se ye nanti do mankan ye nanti o mankan we are hoping say better o mankan but so far ko bi free doma emba se omo even check up say Kofi ehun etise no de ye nanti obi anka sense ayi ni see no na asase no kra no ade to ye kra na de we even accent say go for videos they were acting and now almost catch Kofi say Kofi mom delete visuals so I don't mean omunjina swana they were requesting them for and delete videos in free time Kofi that hospital before and nana cancel it was before more than if I'm flying it now ba Accra time that one this were the questions ana nana nungia na mo ho no e bisa say omo twa videos ana they should delete omo patch omo video ne mba out any mom reason tiana omo bisa those questions be said adiwe buapayo almost I don't to the born meeting idea I can confirm say buapayo I can really confirm say buapayo because o share a branch here no obi na be frɛ Kofi Adoma say omra nti nipa no your cameras reporters be na omugina but o be frɛ Kofi Adoma nko a say Kofi mra na nana mo ba obi gina ho pe a branch ni di kan ba na chi no o kurati you no o di kan ba na chi e no sa call back and also back to baby Kofi Adoma onye gina epe na auditu no eto ne show there sa usutu ebo Kofi Adoma ni mo nti eno ne de atutu abudu kra na zanka bra nka obi gina o crash di pa kuno mra utiem Jesus no hosu de no otubo on baby na o gina na de no nti Kofi you go hear Kofi's voice Jesus nti otu yet when gina nhwe se kwatutu abonipa otu epe no se si wan okoy wan na chimbo nti BBC no buapayo. Oh, Diana Kofi aye woni no dia pa no aya wo mo buapaya tutu dia boni ni asene ni sa no. Omo ma tutu ne betima o minim se omo mini ne de Davida na omo ye ne sa na zempo ma hye se omo bezon komudi na wu de dadia minim and the minim kra. Kofi ni obi wo problem bi wo eye doma ho ana dia na munim. Ba se wu nim se Kofi o Adoma ni o fi brekum enti ono no nka omo de share craft agope no omo de share ni Kofi Adoma enti ebe onwa na se medical catcher say the boys ni nti kwa no na on person be combat un say odika ko cover
Asante program bi Asante program bi man ko cover very big program man cover nti we no kura na oyare no na mo man pressure me senka wan ko mbeka se ayi Asante de wa ko cover ayi akọ ebunu mu ayi di mu de na conversations no sana na no so ne wife pra na abeye yi kakra ma ne wife so nti ena man ko ba ma oko cover sa Dormaahene na ko ba ni say that's bibi wa be pese bia do betwa to e bia ye musa mayenchi Mubarak ne fan community bra nyame kan say ye besre say go fan me na o maseti apono bebre na adwi say enya no kre ye besre pa say nkofo be support na Kofi brepa say Kofi Adoma sana swati a na pincha okum just imagine say when you ho na afi all of a sudden we don't hwediem got to a point na any two ni na eko chebese say go fan me no mbe support procedure no kra na ebia ofra je be direct na the ways for it na wo na why ya strepa as go for support na omuntimi enredi sai sikawe onu de no asase no nim ba nyame adom and my friend me prompt you more later go sunti je be strepa Mubarak dasi divisia that Adoma ye risky business because assembly akokan no obi ampe na Kofi Adoma me de baby a owone na yere wo bia me de make asemu ya kire no. It is time to seek what we call spiritual protection. You also need me be ye gwa Kofi me personally or starting na adwuma ya sabi ekoso yi. It's been one too many and then aka abono watching no obi kokim nape no obi no it means say a quite abeta ho spiritually na de bia me ka say se wo yo bia okukọ festival ni amane e se wo bon ho ban me ka ye ko bi wo ya friend sign mia me kuro me kwan so me ngmodi no me gba ni me gina ho ne ma me de me koro no na me wo wura kakra me di bia dware enti omo mema me mobi abirwa bi ka chom se we de munya no dware da e chese ni wo enti enfo wuti san ko gina ho na ye ya amamre wan ka che ho se mi betwa de no esa wa so hye na wo tie video ni ya na bibisa se who was shooting the camera according to sources matter say Kofi Adoma no shoot camera na Kofi say before say you have boys who shoot the camera you are big boy you are CEO. Why should you shoot camera too? Give the boys jobs because some of these places no ukwa na eyangwa na ukwa kwa ye bibia a dangerous place. What I say men ka say sika 17 or esa because Kofi was ka ni yiri was ka ba minim ni etia e bia no pe ni shooting no certain way ba ni nyina echi no you can pick a camera guy and train because no kwa in as a team say obi person ye obani close so na wonkwa na ukwa camera na utwa dia obi so bowa nesi because according to sources no otutuo no Kofi tietiem na tietiem na otietiem nipa no wantwa na ni kura amehwe ni otutuo na bon no sanda no kwai which means say ISBB say deliberate enyam na meka team member no ka na ye wi a bono champion so wo mo ye ekuo wo mo si Kofi come and show us evidence that your eye is going blind then will help you ye kwati anu somra Pim association yen kasa kwa ye gina ya namu ebisa se twa wodie na fa beto social media se de ye nua Magreheb ebe keka ne nsem hia anase Magreheb mmom twa na fa beto social media nani ye bra Kofi se de nani hi waduru na mmoa bia ye so bunu nchempem association ye betimi he ye de beba abeboa ne ye afiri ho na mmom emma ho nya ne se sebe eyen hye keti se wo se nka obi etwa nani ede beboa se de ye nua Kofi Adoma nwanwani wo kasa mu wo kan pese de wo ne nana ageman badutie na nka baabi kura na ukokova program ni wa pra nti nka wo se nana efrew ne wo se nana ye bia wa tuna de hye na safo enhemfo mienu ama baaba wo na so nti ye anso wani enya no nko an be plan kwan a be de be fa so ne wa wo nua a wo ye nua ya woye Dormaahene waka ho eba doma awodi mu ntintima ye nua Magreheb dia betena ho empo ede doctor tape bi a enye ye na nasuma ne voice ede abetum fidie so ebo ehye na horoba kakasa bi a emfa
ye de ye kan say said ye wo ye ma foforo ye nua Kofi mama gre ba waje contract ya wo ye wontwa wani here no fa mra mbeto ho wode ba beto ho a mmoa bia because say akoye social media nkomo awie enya de a ye betimi atena fam asiesie ye di ni social media wie na wode beto ho a ye bro nkyampe masusuation ya fa to ye ho so se mmoa bia ye de bebo ahe ye bebo afeso adofo aba boa wo ya hu se ene angel for be kasa se be dikan ma wo $110,000 and $40,000 se fa boa nanso binum be de wa angel for be mmoa ho ya hu angel for se ho de se sika hema ye bra Kofi a ye ne ye nua ye da ho ase eto so biem ye hu se ye nia ye business mugu ba ko a be friend Ibrahim mama wa donate sika e de aboa ye nua Kofi ye papa Ibrahim mama ye da ase bro nchampe masosuashi ni ye so ye betimi ayede afa ho bia he ye be ye esan se ye nananom bro enhemfo nye social media ne be di bensemo na bede se bibi anase ade eda abenko no mu na ye pe obi asoma no manakoyi a sabe enye prako ne besoma no besoma prokwaku na wafra benko mu na wakwakoyi esan se ho ne wote nti bro nchampe masosuashi ya beto social media yi de ye nananom ano ya bekasa se ho de ba ebetu dwa mmoa bia o sese ye boa he ye de beboa ho megina we so na makasa e de akire bono bloggers hi nyina ye besere ho ya wo ya ye nua hi famu he ye gitum na ye yawo enti emfa ho se magreb chenchen na o tu futuro gum ema ede ye yawo bi ba ma ye beka kasa ya na bia koka ye bra Kofi de ye besere ho wontwentwen mu kakra na yenim se ye nyina ye ne brewbrewa e de asumdue beba na ya bompa ye so se ye nua Kofi ahoden mapa a esipi esita ebeba wafam na ye nyina ya kan bom na ya som na magreb ma bodin bebre ya me se niam a wo hye nyina wo ye bunu ni nanso wonna bono he a ewowu mu he adi ma me ma classical example ye nyina nim mekọ bono a esi wo chechiman eno so ye butu te se de Kofi festival he ye he ye nua magreb wa mekova nanso wutimi kire se atitiro bi wo ma mekọ bono for serve be letter ba ma na chese tambia kwa akoye se de wo beya ebevrane bono image down ene wo beye panyimfo bede se wutwa wo tekirema na wo hwe a wonwe nambia o ye besere eye me fosu Gideon wo bono ni awotie me eye ma wo se bono animonyam bekoso sen se sebe ubotom ebeye ma na se ubotom ye ma na woni bu a ukoba bi kura na wo koto ade emfa ho se wo wosika kasa abebe kan kire wo he wanhwe a wani nche nti de ye de ye kasa eba wie ye he ne ebesere ne se ba sori na be kasa bebre he adwobrɛw mefa kwanya we so na bloggers bi wo ho a media fo a ho be ma acknowledge ho nyankopon nhira ho se brano ho bobono ho dawro na mpanyimfo bede aboa bi wode nkanka binum be frɛ ne mfote o de wo si ni dan nyina na wo di neti ahi bi nya saa na se wojai kodidi a ebedwira agu nti ho ye nyina ho ye ho adwuma ho ye ho blogging nyina ne be ma bono atumpon ne ho ye he me start e de afiri ba be ni ha so ansa na aba ho wo ha yi so ye I don't know mo ka o papa che say ensensem no wo wiem o mo hu physical evidence Kofi em say just Dubai ho no o mo ye video call na ye de wani ne kire nkwase asem nipa no prayer ko beka say we he's hurt on prayer wo boy we am jawa wo ye press conference when Jimmy pa because on prayer on the ground can't just say he's hurt. Why are we like that? We have no sense. If you want to help the man, you don't even need such a press conference. I'm telling you, stupidity. If you want to help him, some person Senate. Or brain and yiraba or BS1 angel Penini Cracker said they've gone to see and assess the thing. Oko Maniska Ibrahim Mama and Maniska. Namon Pasiafo, nipa na obey adia mama no na ne ho ata say come and show us what evidence. Are you mad? This is stupidity at its highest point. Esa na me boile.
adwuma na den enti unya kwase abisa na obetena ho say me be press conference no enye nyansa na oba beka na emom dimisama na I mean you feel way Kofi is going blind and we need to help him. We need to help him because he's one person who has hold the fort. He is a talented journalist. He's somebody who has done so well. Na baby okono na ye. Enti wo so a wo hwe me a wo ye blogger te say me wo kọ festival na enwo anko na ekotwa video no. Because nkwa ekotwa de ye betutu abo. Nipa boni adoso. Enti ukọ baby no be invite wa. Dwenwu ye, let your security be paramount to you. Wo kọ no panipa bi kra account keko o me guide o. Because the more we do baby no, sabi o just kaka sense kan yenye una bedi o. Ebi wo ha de fa nipa na nipa de kra ne wako. Xposed GHFM members, o subscribe me the tumpa na saka bi manuasi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.